Asimwe Wilson Vandasa akarebwaho bagenzi ba 2019 by'ukwaka n'umwaka w'2024 shayishatu z'eciro ahekera abantu abo banyakutekatekwaho yaborobwe bija kumubona 2022 by'ukwakana umwiteme rya Nyamiremba fire nuko nabirindaga kasozi naikawa factory asa nepchiyanje yaska nagisindu kisengaro nabe nisuma suma kwa dukutu kwidontumwe tomfumu nona ababugi n'abantu basata picha eje kamera yakatakondwa eje wanoza mitoma niye yatire kishani sahi nane dakikasa tunamwenda batwereka batujyango nuwo niyeje pichi nteye nareba muntu ebabe bariho epicho muntu yabira stamyati astamye nyuma otwire no manya wamureba uti ukamuteresha no buyakuba yarengere wamureba no mumanya nasanga Leonard ampirwe aine mobile money umustage yitwa boda boda no twetakumanya amateka mingi konkantu manyanga office za government nizikororwa kubanza kurwa katanu kandi sha 10 konke cyatusasire no kureba abantu abantu barwo mucome urwa mukaga isaha zirengiri 11 efayira kaginvestigatinga abajulizi bona obujulizi bona bwa muhayirwe akabuteka afayiro obyamaze kubuteka afayiro efayira kagitwara mu resident state attorney resident state attorney efayira kagisoma yagamba ngisomere ku rungingi yetegereze kiyonke kimboine habujulizi tibukumara ku prosecuting muntu mu muhereze bondi kiyonka mwegendereze atafuna ubuzibu okwesharinga kwatandikira umutawuni ya Butare kandi aba boda boda barebwaho bakwasire bipande ebahandikire hebigambe birukore ko butashemererwa aha polisi okwe kwasire mu nshongeji akoba aho Butare abarugire kuburaho epike kabura bagenda bazombara eje yananke yoguno ya musinguzi bamusaba musinguzi yabahereza abasabazi batwara kubashyira karonda about akakereze karonda about akwankwisana bamwake picho mwana okwe omwana akijana irukanga yagaruka muntu wamuhira abasabazi aho wamusinguza type yanje bagitwara the next day kuyabaje ku reportinga bamukoma ari yamushango akomirwa gwo kwibepti owamuhira abasabazi taro umuhwezi wa RDC niwe yabugana haba boda boda aba na mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Bushenyi kandi yashaba urukuru kucondoza habwa police ya region ya Bushenyi okuratiriza nshongeji police at times abantu babasha kwereza ubuzurizi kandi yo nyine evidence yenda kujya kutwereza no murikiko osanga etari umusango ebinte bareta nka RSA usanga shikiri yasanga hebitebeta mu kunko usanga statement eziriho tuzobahira statements zanje zimu kugamba ntuza kubeta bongere babete tukomparinge turebe statements zikozereki ezira hari hafayira banyakutekatekwaho ababire bakwasirwe no Ronald Mpirwe okurga kanyeganye gishema obire na yeto wa mobile money muri Butare na Musinguzi Vincent okurga shwazi cyamuhunga Bushenyi obire ine baro muri Butare Bushenyi amakuru agagasha kwa Ben Muhozi omuri Bushenyi.